Be humble. Love your language. Whoa. Kia o whakaro, kua nui rawa tō tātou aroha ki te tangata, tēnā i tō tātou aroha ki te reo. Hey, that's such a good pātai because that's what it's been for so long, compromise, eh? Ki te whakaro te tangata mo tēnei mea te manaaki, te nuinga o te wā ko te manaaki te tangata ni. Engari heha tēnei mea te manaaki te reo ni. He te mōhio, kei reira Timoti e mea ana kao. Ko muti tā tātou aroha ki te tangata, ko nui rawa te aroha ki te tangata. Kei te kimi tonu pia tātou i te kauhanga nui o te rā kōrero. Me mutu atu tō tātou hia ki te āwhina i tētahi atu maroto i te reo Pākehā kāo. Ka mutu ki te kore tātou e kōrero Māori, ka kore te motu whānui e rongo i tana hirahira, i tana rangatira. There are definitely some spaces where I'm like, you know what, I'm just going to apologetically speak te reo Māori and it's going to be all good. Kōrero mai mō e tuhi wheako, kua tahuri koe ki te reo Pākehā i runga i te whakaro, kare e tuhi i te marama. We'll sit around with some of our reo speaking friends and you want to just let the reo flow out of you and it's such a cool space to be in and it's just like, oh yeah, boom, 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 ko te reo ki Aree, Hakua ka aroake hau ki te reo Māori o na wā, ka whakawhiti atu ki te reo Pākehā, kia whai māramatanga rātou mungatake e tēnei ana. We have to pull back and stop and out of that aroha for our mate, switch into Pākehā to help include them in our kōrero. Kua kite rānei koe i te kauhanga nui? E rapu ana i te kauhanga nui. Tēnā kua whaki mai ngā kura huna. I don't think we've been ruthless with cutting people out of our lives that don't speak Māori. It's almost like they've cut themselves out. Yeah, ko te nuinga o ngā tangata ka tai mai ki tō mātou taha, kua hāpai ki te whakatupu i a kaiwhare me rehua, he reo Māori tā rātou. I think ko nui rawa te aroha ki te tangata. The further we can push the language into different spaces, the greater the impact, I think, in terms of language reclamation. But if we're constantly waiting for other people to catch up, then we move a little bit slower. So I'm not saying one is more important than the other, but I think we have to really be conscious, and both ends of the spectrum have to be conscious about what it is that we're trying to achieve here. Kia aha ki o whakaro te whāinga mo te reo Māori. Kia rere noa i ngā tōpito. Kia rere noa. If my mum's job and my parents' job was for us to fall in love with the language, then it's my job to carry that on. He hua nui tō te reo, he mana nui tō te reo, he rangatira te reo. Nā ki te tino whakapono atu tātou ki rā kōrero. Me hoatu i te reo Māori kia rātou, kia rongo i tana mana, kia rongo i tana rangatiratanga, kia rongo i te pai o te reo Māori. Do I think the current path that we're taking to achieve 1 million language speakers is the path? Ka. Me kaha ke pia tā tātou aro ki ngā kaupapa e aro ana ki te tuku i hotanga o te reo, ko ngā kōhanga reo, ko ngā kura, ko ngā whānau kua roa e kōrero Māori ana. I've never really thought about the fact that we've achieved our reo Māori goal with kaiwhare and we've never stopped to celebrate that as a win. Yeah, it just is what it is. But it is actually pretty cool. Engari me tīmata ki tētai tangata. Yeah, someone, just one person in whānau has to learn the language. And even if it's just their uri that then go to kura and stick to the reo, that will change everything for a whānau. And we've seen that firsthand.